Tahu. Oh iya, master siapa tuh? Ini berikutnya. Gimana nih rasanya? Kualitas di sini? Enak, Enak. Ininya apa tuh, nasi gorengnya? mantap. Inilah ya guys ya, ini hotel yang low budget. Udah dapet breakfast, sudah sama swimming pool juga guys. Ini ada kolam renangnya, udah lengkap pokoknya. Lokasinya di Sukabangun 2, Hotel Iris Palembang. Mantap makannya guys. Breakfastnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi guys. Terima kasih udah nonton dan subscribe. Con này bên trong cà phê hẹn tôi này thì em bên đây mình buồn lái ông ngọng vậy đó. Ồ đây nè, tao lắm bà bò giờ là bò